Salam jua-jua man banda krina nade bapa turang rasnina ibas kesempatan enda jumpa ka kita guna pelajari Mazmurta guna wari raya Natal. Tapi ibas kesempatan enda ikatakan kami selamat menyambut hari Natal, sebab kita ibas latihan enda langabusah paksana kita Natal. Ibas kesempatan enda mari guys pelajari Mazmurta guna wari raya Natal. Ibas Berngi tanggal 24 Desember Sinehan tahun A halaman 14. Nada dasarnya buat kami do semenengan D. Sol do re mi fa sol 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 fa la do si la sol mi fa mi re do re mi re mi fa sol do fa mi re do mi fa sol la sol la si do sol mi fa sol do mi fa sol la sol la fa mi re do. Mari sendekan selalu kata-kata nak. Armaria la langit rasdoni arsurak lara la bala ilebe Tuhan sabab engkau rekapia andekanlah den simbaruman Tuhan randela man Tuhan no kerina doni randela man Tuhan pujilah gelarna beritakan min berita si meriah karena keselamatan man bantah turikan min kemuliaan naman bangsa-bangsa momokan min perbahanan nasi rajin man kerina jalma idoni Armaria la langit rasdoni arsurak lara lebala ilebe Tuhan sabab engkau rekapia Marialah o langit rasdoni harga rugula o lawit ras isina kerina Marialah o jumaras kerina isina batang-batang kayu ikerangan Marialah persurakna Marialah persurakna ilebe Tuhan sabab Tuhan kaki midoni enda alu keadilan na irungguina doni enda ras bangsa-bangsa irungguina alu setia Maria la langit rasdoni arsurak lara lebala ilebe Tuhan
sabab engkau rekabia. Haleluya. Siwa 153. Mire mire do mi sol la do do si sol sol mi fa sol la sol fa sol. Haleluya, haleluya. Perbahan lias du ipasu pasundu sinuan sinuan kujape kam lawas ije pangan riba iba. Haleluya, haleluya. Bujur ras, selamat menyambut hari Natal.